салом. ахбори тоҷикистон ва ҷаҳон аст. дар студия ман Хиромон Бахозода ва сархати хабарҳо аз ин қарор аст. 70 рӯз дар кома. Мадина Мамаҷонова дар шӯъбаи эҳьёгарӣ мемонад. ҳамсарон Давлатовҳо аз рӯи парвандаи сӯи қасд ба куштор ва азобу уқубати Мадина ба ҷавобгарӣ кашида шуданд. таътили маҷбурии мактабҳову корхонаҳо дар Русия. Табибон аз рекордҳои нави сирояту маргу мир аз бемории COVID-19 бонги хатар мезананд. бовар дорам ки одамон дар ниҳоят ваксина мегиранд, чун дар метро касе ниқоб надорад. бисёриҳо мисле рафтор мекунанд ки гӯё вирус вуҷуд надорад. як додситонӣ дар Қирғизистон ба додгоҳ муроҷиат кардааст то парвандаи 3 тоҷик таборро аз нав баррасӣ кунад, чун ба иддаои ӯ ҷазояшон сабук будааст. Мадина Мамаҷонова духтари 32 солае ки эҳтимолан дар пайи латукуб 70 рӯз дар кома аст, дар шӯъбаи эҳьёгарии як беморхонаи Душанбе нигаҳдорӣ мешавад. наздик ба марг латукуб шудани ин духтари ҷавон ҳафтаи гузашта дар шабакаҳои иҷтимоӣ сару садо кард ва танҳо рӯзи 1 ноябр баъди мудохилаи шаҳрдори пойтахт мақомот гумонбарони ҳодисаро боздошт карданд. охирин ҷузъиёти ин ҳодиса дар гузориши Мулло Раҷаб Юсуфӣ. پشت این در مدینه مماجانова جوانزن خوابیده است که قضیه شکنجه شدنش واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورده است. اینجا بیمارخانه شفابخش شهر دوشنبه یا معروف به بیمارخانه قریه بالا می باشد. با گفته پزشکان مدینه مماجانова را روز 26 آگوست در حالت وزنین به این بیمارخانه آوردند و از آن روز یعنی طول قریب 70 روز او هیچگاه به هوش نآمده است. پزشکان صرف نظر از آنکه مأموریت بیمارخانه برای صحبت آنها اجازه دادند، اما از صحبت با ما خودداری کردند و گفتند که صحبت نمی‌کنند. پزشکان تصدیق کردند که آنها را چند مرتبه به مقامات‌های تفتیشاتی دعوت کردند. یکی از پزشکان این مرکز در صحبت بدون میکروفون به ما گفت که احوال مدینه مماجانова وزنین است و او از روزی که به این بیمارخانه آوردند تا حال به هوش نآمده است. پزشکان تخمین می‌زنند که احتمال او را با سلفن یا پرده پلی‌اتیلنی یا با یگان چیز دیگر خفگیر کردند و طولی تا 3 دقیقه به معاینه سری مدینه مماجانова هوا یا کسلرات نرسیده است. پزشکان درباره آینده مدینه مماجانова چیزی نمیگویند، چون گفتند که نامعلوم است که حالت کام او تا کی دوام میکند. برخی از پزشکان مشورت دادند که تا 6 ماه منتظر میمونند و شاید تا اون مدت مدینه مماجانова به خود بیاید. مدینه مماجانова 32 سال دارد و قضیه شکنجه شدنش واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. هفته گذشته گروه از فعالان شبکه‌های اجتماعی در نامه از رئیس شهر دوشنبه و همزمان رئیس مجلس ملی تاجیکستان رستم امالی خواستند که به این قضیه دخالت کند و عاملان شکنجه مدینه مماجانова را به جوابگری کشند، چون به گفته فعالان بر اساس قانونی آنهایی که مدینه مماجانова را اذیت دادند آزاد شدند. رستم امالی روز 30 اکتبر به این قضیه واکنش کرد و به مقامات داخلدار از جمله دادستانی دستور داد که قضیه را تحقیق کنند. دیروز 1 نوامبر در نزد رئیس شهر دوشنبه و همزمان رئیس مجلس ملی یک جلسه ویژه در این باره برگزار شد و در پی آن دادستان شهر دوشنبه اعلام کرد که 2 نفر را بازداشت کردند. اینها عزیزه دولتova و لطف‌الله دولت میباشند. علیه عزیزه دولتova با اتهام سوء قصد به کشتار و علیه لطف‌الله یا پرویز دولتov با اتهام عذاب و عقوبت پرونده باز کردن. از روی این اتهام با عزیزه دولتova تا 15 سال زندان و با پرویز دولتov تا 7 سال زندان تهدید میکند. تلاش‌های ما برای پیدا کردن نزدیکان مدینه مماجانova تا این لحظه بی‌نتیجه بود. پزشکان هم گفتند برای آن نمیخواهند درباره مدینه مماجانova صحبت کنند که نزدیکانش به این اجازه ندادند. معلوم نیست که نزدیکان مدینه مماجانova در این باره چه نظر دارند. همچنین ما تا حال نظری عزیزه دولتova و پرویز دولتov را در این باره نمیدانیم. مولو رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه. Давлатали Давлатзода падари Лутфулло Давлатов рӯзи 2 ноябр дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт ба гуфтаи ӯ ҳодиса натиҷаи рашки зан нисбат ба шавҳараш буд. Давлатзода гуфт келинаш Азиза бояд дар назди қонун ҷавоб диҳад, лекин ба гуфтаи ӯ писари ӯ дар ин моҷаро ширкат надошт ва барои ҳамин дастгир шуданаш барои ӯ нофаҳмо аст. Давлатали Давлатзода дар гузашта вакили парлумон ва ҳам муовини раиси ҳизби ҳокими халқи демократии Тоҷикистон буд. додситони Қирғизистон бо ирсоли номае аз додгоҳи вилояти Боткан тақозо кардааст ки
сабаби ҷазои ба қавли додситонӣ сабук ба 3 шаҳрванди тоҷиктабори кишварро шаҳр диҳад. додгоҳи Бодканд сокинони ин вилоят Акмалҷон Исоев, Аюбҷон Урунов ва Амонҷон Бобоҷоновро моҳи сентябри ҳамин сол аз ҷумла бо гуноҳи ғоратгарӣ ва убури ғайриқонунии марз ба муҳлати аз 8 то 15 соли зиндон маҳкум кард. ҳамкорам Мирзонаби Холиқзод ин парвандаро пайгирӣ кардааст ва ҳоло ҷузъиёти онро ҳоло дар студия ҳастанд, ҷузъиёташро аз он кас мепурсем. бифармоед Мирзонаби. бале Хиромон, ба назари додистони ноҳияи Лаклаки Қирғизистон ҷазои аз 8 то 15 соли зиндон ки додгоҳ ба Акмалҷон Исоев, Аюбҷон Урунов ва Амонҷон Бобоҷонов додааст, бисёр сабук будааст ва барои ҳамин муфаттишон мехоҳанд парванда аз нав баррасӣ шавад ва онҳо ҷазои бештар дода шавад. дар номаи рӯзи 6 октябре ки нусхаи аз онро мо дар даст дорем, гуфта шудааст ки чаро додгоҳ иттиҳоми хиёнат ба ватанро ки дар парванда ҷой дошт ба инобат нагирифт ва онҳоро фақат бо гуноҳи убури ғайриқонунии марз, қочоқи маводи мухаддир ва ғоратгарӣ ба зиндон маҳкум кардааст. дар нома омадааст ки гӯё дар рӯзҳои муноқиша дар сарҳад дар моҳи апрел ҳар 3 нафар сарбозони тоҷикистонро роҳнамоӣ кардаанд ва бояд ба хиёнат ба ватан ҳам гунаҳгор дониста мешудаанд. он гуна ки медонем, рӯзҳои муҳокима ҳар 3 ҷавони тоҷик ва хишовандонаш он иддаҳоро рад мекарданд ва мегуфтанд ки гуноҳе надоранд, ҳарчанд муфаттишон мегӯянд ки далелҳои ҷиноятро ёфта ва дар додгоҳ собит кардаанд. додистони Лагла қабла хоста буд ки гумонбарон ба 20 солии зиндон ҳар 3 нафар маҳкум шаванд. ва назари хешовандонашон чи аст Мирзонаби? бибинед Хиромон, дар суҳбате ки рӯзи 1 ноябр ҳамин дирӯз бо Гулнора Исоев ва хоҳари Акмалҷон Исоев доштам, вай гуфт муроҷиати додистонӣ ба додгоҳи Бодкан онҳоро шадидан нигарон кардааст ва хонаводашон метарсад ки мумкин аст парвандаро дигарбора баррасӣ кунанду маҳкумшудагон ҷазои аз ин ҳам сахттар бигиранд. ба қавли ӯ ҳукми зиндоне ки ҳар 3 нафар гирифтанд ноодилона ва сахт буд ва мумкин аст дар сурати муҳокимаи такрорӣ ҷазо боз ҳам сахттар шавад. дар Қирғизистон барои хиёнат ба ватан табқи кодекси ҷиноӣ гунаҳгорро ба 15 соли зиндон маҳкум мекунанд. ба қавли Маҳинабону Мукаррамӣ, ҳамсари Акмалҷон Исоев, онҳо пас аз номаи додистонӣ вакили мудофиъи дигар гирифтанд ва аз вакили пешин ки аз тарафи давлат таъмин шуда буд даст кашиданд. ба қавли ӯ вакили нав гуфтааст ки дар амалкардҳои Акмалҷон ҳеҷ ҳаракати хиёнат ба ватан мушоҳида намешавад. дар ҳоли ҳозир ба қавли пайвандонашон Акмалҷон Исоев, Аюбҷон Урунов ва Амонҷон Бобоҷонов дар бозоргоҳи муваққатии шаҳри Ош нигоҳдорӣ мешаванд. ташаккур Мирзонаби ва ёдрас мешавем ки ин парвандаҳо натиҷаҳои муноқишаи мусаллаҳонаи рӯзҳои 28-29 апрели имсол дар сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон аст ки дар ҷараёни он аз ҳарду тараф 55 нафар куштаву 10 нафар захмӣ шуданд ва ин муноқиша барои обу замин буд. дар Русия якшабона рӯзи дигари рекордии сирояти коронавирус ва марг бар асари COVID-19 пушти сар шуд. дар кишвар низоми хонашиниву маҳдудиятҳои иҷтимоӣ эълон шудааст. Русия аз назари сирояту маргу мир аз ин беморӣ дар Аврупо дар ҷои аввал ва дар ҷаҳон дар ҷои 4 истодааст. сабаби асосӣ ба гуфтаи мақомот майли ками мардум ба воксингирӣ аст, чун шубҳаву нобоварӣ ба воксинаҳои сохти Русия вуҷуд доштааст. ҳамкорам Муъмин Аҳмадӣ мавзӯъро пайгирӣ кардааст. рӯзи сеюм аст ки дар Русия беш аз 40 000 гирифтори COVID-19 сабт мешавад. ҳафтаи ғерикорӣ дар Русия рӯзи душанбе оғоз шуд. вирус дар 24 соати гузашта беш аз 1000 нафарро куштааст. мақомот талош доранд бо эълони таътил дар корхонаҳо ва дигар маҳдудиятҳо дар кишвар пеши роҳи паҳншавии вирусро бигиранд. дар Москав ки аз 28 октябр қисман маҳдудият ҷорӣ шуд, рӯзи душанбе беш аз 7000 гирифтори COVID-19 сабт намуданд. афроди аз 60 сола боло ки ваксина нагирифтанд бояд 4 моҳ дар хона бишинанд. марказҳои савдо ба ҷуз дорухонаҳо ва мағозаҳои хӯрокворӣ то 7 ноябр баста мемонанд. бо вуҷуди ин ҳама ҳушдорҳо хиёбонҳои Москав мисли рӯзҳои пеш пуродам буд.
بسیاری از راهگذران با خبرگزاری رویترز گفتند که در گمان است محدودیت‌ها باعث کاهش بیماری شود. من فکر میکنم که تماما کمک نمیکند. عموما باور ندارم که چنین محدودیت چیزی را دیگر کند. در هفته غیرکاری آدمان کار میکنند. به فکرم اگر واقعا همه در خانه شینند به جای نروند، چی طوری ما میدانیم مثل مصر، ترکیه، دبی و مالدیو شاید تاثیر رساند. باز نمیدونم. فکر میکنم که اعلان محدودیت کار میدهد، چون دیدم که بسیاری از آدمان نمیخوان واکسین بگیرند. باور دارم که آدمان در نهایت واکسین میگیرند، چون در مترو کسی نقاب ندارد. بسیاری ها مثل رفتار میکنند که گویا ویروس وجود ندارد. من فکر میکنم که کار میدهد. چی خیل برای چی؟ حکومتداران غم صحتی مردم را میخورند. باید از این تصمیم پشتیبانی کرد. من فکر میکنم که این کاری درست است. سرگئی سبیانین شهرداری مسکو روز یکشنبه گفت که واکسینگیری میان اهالی در قیاس با ماه اوگوست 4-5 برابر افزایش یافته است. در تاجیکستان شرکت با استحصال شکر مایع شروع کرده است که به قول مسئولانش با استفاده از میوه بسیار فراوان در تاجیکستان انگور تهیه می شده است. این نوع شکر استفاده وسیع داشته است و پیش از همه در ساحه قنادی به کار می رود. همکارم برات یوسفی درباره استحصال نو گزارش می دهد. شرکت آبی زلال در شمال تاجیکستان با تولید قند مایع برگرفته از انگور را شروع کرده است. حالا این شرکت با وارد کردن تجهیزات و فناوری‌های معاصر تولید آزمایشی قند مایع را انجام داده است. مسئولان این شرکت در یک صحبت بدون نوار گفتند در تولید آزمایشی قند مایع انگور تر و تازه از انگورزارهای ولایت ختلان را استفاده بردند. از یک تن انگور تر و تازه 220 کیلو قند مایع، 220 کیلوگرم افشرده طبیعی انگور و 220 کیلو شربت کنسنتراتی انگور تولید شده است. مسئولان شرکت تصمیم دارند در نوبت اول 30% تولید محصولات خود را که از شربت و نوشابه ها عبارت است با قند مایع راه اندازی کنند، اما آنها قیمت 1 کیلو قند مایع و حجم تولیداتشان را به سیر استحصال ربط داده از ارائه آمار خودداری کردند. کارشناسان با نظرداشت حجم بزرگ پرورش انگور در تاجیکستان اقدام استحصالی قند مایع از انگور را قابل قبول می‌دانند و میگویند حالا معلوم نیست که شرکت آب زلال در این بخش تا کجا کامیاب می شود، زیرا به قول آنها قند مایع که از میوه تولید می شود از شکر معمولی که از لبلبو و نیشکر ساخته می شود 2 برابر گرانتر خواهد بود. این موادی که آنها به تولید آن سر کردند امکانیت های میدهد که صفت تمام نمودهای محصولات بلند کرده شود. یکم این قند مایع قند ارگانیکی است. یعنی از انگور استحصال کرده می شود. برای پرورش انگور در زمان حاضر قریب که ماده‌های زهرناک استفاده برده نمی شوند. به قول عمرов قند مایع به سلامتی انسان زیان ندارد و با منظوری در داخل تاجیکستان پرورش شدن انگور با صفت و مشکل انتقال هم نداشتن می تواند با قند معمولی از لبلبو و نیشکر تولید شده وارداتی وارد رقابت شود. تاجیکستان در یک سال به حدود 200-250 هزار تن قند و شکر نیاز دارد. حالا این مقدار قند و شکر پورا از خارج کشور وارد می شود و قیمت آن در یک سال اخیر تقریبا 1 برابر افزایش یافته است. سران شرکت آب زلال هنوز از احتمال اکسپورت قند مایع خود چیزی نگفتند، ولی کارشناسان میگویند با نظرداشت پاکی اکولوژی انگور تاجیکستان آن می تواند در بازار جهانی خریدار پیدا کند. اخبار آزادی در همین جا به پایان می رسد. خبر و گزارش های بیشتر در وبسایت azadi.org و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک، یوتیوب و اینستاگرام.